Shalom, selamat pagi Bapak yang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalohita, rigapan siganu paribata, bani panorang sogot nerion, pasada hita hurta, martonggo mahita. Puji-pujian, terima kasih isombah kon urnami hubamu Tuhan. Malas tumang urnami bani panorang sogoton, bani panukunugunmu, panramotionmu, apa pamasumasumu banami. Tuhan, bene sulipukah kanami, lawan nami si ganu pari sa ganjang neron. Perlu bi apehon ham tanganmu hubani si manjujung nami. Lawan masu-masu, rosi patugukon patotapkon ur apa pikiran nami. Asi bani ganupan horja nami sa ganjang neron. Totap nami marpangarapan namang kuluh hubamu. Bagas gorenak mo ton Yesus Kristus Tuhan nami jalan merapakon tonggo nami. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus, ijabe na siyang marian bani panorang sogot nerion na buhay sisihan nami, marhitehon ni channel YouTube on, rigapan sigano paribata sa darion, Selasa tanggal siah Mei tahun 2020, tersurat bani buku Sada Samuel bindu 2 ayat 2 nama katahon sonon sengdong napasing usih songon Jehovah sengdong subali ham sengdong batu dinding songon nai batata. Ita ganupan Bapak nang nolongan bagas Tuhan ta Yesus Kristus marhitehon ni hasaksian ni bibirta hana aima sahalap na bujur marsombah ubani Tuhan. Tapi ia luhuma sada parinamon na lambang nalape dapotan tuah. Tapi ibagas sitaronon apa ibagas situasi ne dopak kon ni ai berbagah-bagah duhana anggo marpanatap do Tuhan kubani anggo idingat Tuhan do iya jana ibere hubani sadan niopa berbagah-bagah do ase anak na ibere ni bata hubani hana ondos konon ni maay huma laho mangidangi ni bata jana itangarne batado tongon duruh-duruh itangarne batado tongon tonggoni jana ibalosi ne batado panginduan ni si hana ay jana dop ko si adong man niombah bani ipuji manay bata jana ibagas pujian ni ay on man na isobut sengdong napasing usih songon Jehovah. Ibagas pamujion ni, ibagas panandayon ni, nebata ay manebata napasing. Artinya ay langadong jupahana ibagas pambahenan ni nebata nasaindo ka adong nalepak atap nasalah ibagas haganupan haputusan ni halani pasing do nebata ibagas hapasingon ni nebata ay ma hana mangida habagalon ni nebata jana ibagas hapasingon ni ay ma hana mangida nebatado na mangakat iya kumbani sitaronon ni kumbani hadorunon pambahid iya gabi marmulia ilobe-lobe ni cholma sonay age ilobe-lobe ni nebata langadong songon hapasingon ni nebata pitah nebatado hasa langadong naligan on mamambahin asihan na pe totap marsombah hubani nebata ase hita pe taganupan Bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Songon panandayon ni Hanna pasal hapasingon ni nebata.
Maningon sonay do kumani hita ibagas guluh ta sigano pare. Barang ahape tongon holsoh ta. Barang ahape tongon namambahen marhuru hita. Dingat kita ma pasing do na bata. Ase ibagas hapasingon matongtong hita. Manumpak kon na bata. Ase ibagas hapasingon ni mahumahita ipalua. Humbani hasusahanta, humbani horuni uhurta, humbani parutulon na mandora paruguluhanta. Hapasingon ni nebata ay man napapasingkon hita huma. Ase talup mangida kamuleon ni nebata. Jana napaduahon bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus. Ididah jana itanda hanado. Nebatado tongon nagabi batu gingging ibagas guluh ni. Arti ni ay ibagas sagalikon ni, ibagas keterbatasan ni sebagai colma. Bitah ibagas tonggo do ia marpangarapan, bitah ibagas tonggo do ia marondos, bitah ibagas tonggo do ia marpangunsandean ubani nebata. Nebatado tongon nagabi batu gingging yanan natuguh bani hanna laho marpangun sandean kumbani borat ni parguluhan na idop pakon. Asina paduahon pe maningon do totap kuma itanda jana ididak kita. Songon hanna manandan na ibata. Nebatado huma nagabi batu gingging bata. Ase porini pe horu uhurmu, ase porini pe susah guluhmu bani panorang on. Dingat kita ma nebata marguguh do laho pajongjongkon hita, laho manukuli hita, laho mangangkat kita jana mambahin hita. Gabi marguguh tongon ibagas ganupan na masa bani parguluhan taon. Kalani ay maningon do hape ni ipatalar hita. Gabi hasaksian ni guluhta. Songon hanna na doma jupakan malas niur na kumbani nebata. Gabi ipuci do nebata ibagas guluhni. Sonay mahumani hita. Anggo bani panorangon duma ihap kon ham. Basa duma jupah kam pasu-pasu na humbani Tuhan. Puji ma Tuhan. Sombah ma ia ibagas napasingon. Totap ma marondo subani. Janah mga jangkon hidup niuhur apa habujurun ni nebata. Ibagas ganup pargulmeton ni guluhta. Amen. Martongko makita. Ajari ham hanami tongtong Bapa. Ase lambin mananda habagaluni holong uban nami. Sonay age hapasingon. Tongon Tuhan pasing duham ibagas saganupan surah-suramu, ibagas saganupan pambahinanmu. Ase sonay mahumani hanami ibagas guluh nami. Totap guk ibagas hapasingon laho marsombah mandopa kon ham ibagas parguluhan nami. Asipurini petongon sipata paganti solo hamaholon hasusahan usok niuhur sonay agi parutolon na mandora parguluhan nami sigano pari. Maningon totap duha nami ibagas hapasingon homa laho mandopa kon ham marsombah hubamu, marturuh niuhur ilobi-lobimu. Halani, pitaham do tongon Tuhan, nebata na pasing, langadong naligan subali ham. Asi ham matongtong homa Bapa, nagabi batu gingging ban nami, pangunsandean, iyanan, pangajaman nami, asi buhi marguguh ka nami tongon, janah tarbahen hanami, totap, mamuji
pasangap kon ham, marhitihon ni parsahap, marhitihon ni pambahenan, sonay age, marhitihon ni sura-sura ni uhur nami. Ibagas Kristus Jesus Tuhan nami, Shalom na mirapakon tongko nami yun. Amen. Oras bataganupan, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, andorma sa ganjang nariyon, tetap marmulia marsangap Tuhan ibagas guluhta, janah guluhta pehoma, tetap ibagas hapasingon ni nebata, halani iya duhasa, nagabe batu kingking bata. Shalom.